Iki pahit manis apa manis? niki durian pundi, Bu? Durian Jumantono. Pundi? Jumantono. Jumantono iki pundi? Iki metese. Oh, metese. Nggih. Pinteran iki? Saya tergantung kali iki. Pinten? Kisaran rego ageng kali. Mulai pinten sing alit, pinten sing alit? Sing alit 65. 65 ana sing ageng. Sing ageng enten sing 100 lebih. Gak sing alit gak oleh kurang to, Bu? Ya? Sing alit gak oleh kurang. Waduh. Sing alit berapa? 65. 50 kali. Iya. Dapat yang Hah? kuning banget duriannya sampai oren nih. Lah, nggih. Cakep banget ya. Apa, Bu? Pinten niku? Niki 65 Mas. Jadi 60 kersane. Berapa biji? Kali 50 ta? Ah, enggak belum dapat. Gak mau makan sini ya, Bu? Isa kan? Iya, bawa tak bukain. Orang cakep banget ini. Pinten iki? Kayak 60. Enggak usah 65. 50 yang ini. Bener sayang, 60. Ntar kalau Ini rasanya nambah, sih manis apa pahit? enggak manis tak tuker. Ada pahitnya dikit. Ada banyak dikit ya? Selim niku. Nggih. Senes Lampung nih. Seneng. Cicil nih ya. Nggih monggo. Mantul nih kecil. Ya toh? Oke. Oh, nggih, mantap. Mantul. Iku gak bosot to nih? Rusak sithik nggih. Rusak sithik. Nggih, nggih. Kok tak potong harga wae kesana. Oh, nggih. Kan penak sami penak kan. Oh, nggih, siap. Pinten potongnya? Potongnya 5.000 wae ya, Mas. Gak 10.000 to, Bu. Oh, cilegur satu dah loh. Iki dua apa apa Mas? Iya, Bu. Bongkar lagi, Bu. Banget ya. Ya. Itu kecamatan apa nih, Bu, nih, Bu? Mate sih. Metes ya. Saking pun itu Mas. Asli lho. Mantul nih duriannya no. Oren. Nih guys ya. Waduh. Durian lokal Jumantono Kak. Wah, kuning guys. Ada pahitnya.